agurkų reklaminis veidas, auksinės frazės tupa žurnalistas autorius Viktoras Uspaskich neleidžia tautai nuobodžiauti. Savo išsišokimus ponas Viktoras turbūt pateisina tuo, kad jis yra tiesiog žmogus su poreikiu, plati rusiška siela, kaip sakant. Na, bet leiskime ekspertui pasakyti, kas iš tiesų yra Viktoras Uspaskich. Žmogus su poreikiu ar neprognozuojamas visuomeniai pavojingas psichopatas? Nagi kaip čia tas mūsų Uspaskich fenotipologui Markui Lučinui atrodo? Tas šaltkalvis milijonierius, o gal net ir rusų šnipas, niekas juk nežino, kaip ant Lietuvos žemelės Uspaskich išdygo. Ну, если бы с такими сварщиками были все сварщики, с такими данными, это было бы весело, если прямо скажем. То есть в данном случае человек обладает хорошими интеллектуальными данными. Šis žmogus yra intelektualus, turi aštrią reakciją, bet jo silpni nervai. Ne psichas, bet arti to. Turi ne tik puikius komercinius sugebėjimus, bet ir polinkį griebti savo. Грести к себе. Вот. Теперь, что касается шпиона. Для того, чтобы содержать такого, как шпиона, это слишком дорого. Дорого будет стоить. Nemanau, kad jis šnipas. Būtų per brangu tokį šnipą išlaikyti. Bet abejoju ir tuo, kad jis Lietuvos patriotas. Nebent jam tai būtų naudinga. Вот. Либо должны быть какие-то другие причины. То есть этот человек ходит заряженный. Куда его выдавить? Šis žmogus vaikšto lyg užtaisytas ir nežinia, kur jis iššaus. Если его запрограммировать на благо для Литвы, он европейец, он даст просраться, извините. Но если он будет жить сам по себе в свободном полете, то это будет, знаете, вольный художник с пулей в голове. Куда его выдавить? Не знаю. Nagi, o sakykite, Uspaskich, kalbant jo kalba, babnikas, ar tik toks norėtų būti? Apsimeta, taip sakant. По поводу сексуальности вопрос такой. Jis neatsisako seksualinių ryšių, bet puikiai galėtų gyventi ir be to. Tai yra labiau žaidimas dėl publikos. Tai linkime, gerbiamas Viktorai, tapti tikrų Lietuvos patriotų ir bent jau už Kėdainius Briuselyje kaip reikia pakovoti. Už tai jums dėkingi miestelėnai Kėdainių centre pastatys agurką. Norėjau pasakyti paminklą, beje, pavyzdžiui, agurkų formos. Trečia vieta. Nedzinskų Antanukas, į televiziją ir šou pasaulį įsiskyrė originalumu ir net keistumu. Antanas keistai rengėsi, keistai elgėsi, keistai kalbėdavo ir keistai mėgavosi savo keistuolio įvaizdžiu. Tiesa, išjungus kameras, Antanas tampa visiškai normaliu ir protingu žmogumi, turi net aukštojo mokslo diplomą. Tai kas čia kvailas? Antanas ar mes, kad jį Seimui išrinko? Antanas Nedzinskas turbūt dabar mielai atsuktų laikrodį atgal ir vėl taptų niekam nežinomas vietinės reikšmės keistuolis. Bet yra kaip yra. Dėl savo idiotiškų vestuvių Antanuką teršo visi iki šiol. O mes fenotipologo klausime, kas iš tiesų yra šis keistuolis? У него типичная англосаксонская такая вот конституция лица, хотя я вижу, что здесь литовская кровь есть. Tai yra tipiškas anglosakso veidas, nors turi ir lietuviško kraujo. Šis žmogus iš prigimties visiškai neturi agresyvumo, o Lietuvoje tai yra nuosprendis. Отношения выясняются с помощью кулака, и кто прав? Я прав, или ты прав? Он не потянет, его просто съедят. Вы знаете, я думаю, что он неправильно Jis сделал. negali konkuruoti su kitais patinais, įrodinėti, kad yra tikras vyras, todėl be reikalo vaidino savo vestuves. Который был парад, вы помните, да? Ну, некоторые мужчины ходили на парад и доказывали, что они лучше других мужчин. Вот если бы он возглавил это движение... Politiškai jam naudingiau būtų stoti į gėjų pusę, tada jo niekas nepultų. Потому что он бы был, знаете, как уже визитная карточка, что трогать нельзя. Ну, не демократично, как бы, да? Вот. И мало того, на этом фоне он бы действительно мог получить очень большое количество таких позитивных реакций. Я не говорю, что... Ну, лучше было бы объявить, что он гей. Ну, в общем, политически это было бы для него лучше. Потому что тогда бы с него сняли претензии, что он не самец, не кобель, вот такой вот, а он не такой. Понимаете? И тогда все, тогда нельзя было бы ему ругать за это. И ругать-то вообще-то было бы страшно. И ему не нужно было бы прикидываться, что он сильный, что он еще какой-то. Но у него нет таких больших сил. А за этот счет он мог бы выиграть. Мозги у него действительно неплохие. Это вполне можно было развивать. Вы такого человека могли бы очень хорошо использовать как визитную карточку от страны, в том числе... O Europarlamente šis žmogus puikiai atstovautų Lietuvą, nes yra protingas. Да, вот называется. Есть более простое слово, ну, допустим, да, в угол и сказал, мне родине что-то нужно. Я не думаю, что тот бы долго сопротивлялся. Na štai,
Pasirodo, puikus aktorius Antanas Nedzinskas verčiau ne jaunikį galėjo vaidinti, o žydrąjį vėliavnešį dėjo eitynėse. Betgi dar viskas prieš akį, karjera Nedzinsko dar ateity, todėl lauksime naujų Antano pasirodymų. Antra vieta. Andrius Šedžius taip greitai pajuto saldų šlovės skonį, kad tapo tiesiog liguistai priklausomas nuo žiniasklaidos dėmesio. Įtikėjęs, kad bet kokia reklama politikui yra gera, milijonierius iš Šiaulių mielai įsipasakoja apie savo meilę, skyrybas ir nesantuokinius vaikus. Televizijos šou metu grabalioja moksleiviams kojas, o svarbiausia, šventai tiki, kad toks jo elgesys didina šansus tapti Lietuvos prezidentu. Kugelių magnatas ir tituluotas svogūnų svogūnas Andrius Šedžius labai pyksta, kai žmonės šaiposi iš jo beatodairiško noro reklamuotis. Na kaip jūs, vargo pelis, nesuprantate, kad Šedžius purena dirvą savo prezidento karjerai? Bilas Klintonas turėjo savo Moniką Levinskį, Šedžius irgi pradžiai turi savo Moniką. Sakykite, Маркой, bus Šedžius президентас, а не? Президентом Литвы он не будет, потому что данных не хватит. Мозги у него хорошие, но не гениальные. Есть очень ярко выраженная склонность к халяве. Сексуальность есть, но она не гипер. Скажем так, есть склонность... Šis žmogus nebus prezidentas. Jis protingas, bet ne genialus. Linkęs viską gauti už dyką. Seksualus, bet neypatingai. Мало того, если взять вот эту склонность к халяве из коммерции, то получается хороший переговорщик, хороший продавец и человек, который умеет оказаться в нужное место, в нужное время, и что-то там, оп, и поймать. Ну, что-нибудь с выгодой. В принципе, по большому счету, его пускать нельзя, например, на должности, связанные с финансами. Jo negalima leisti prie valstybės biudžeto, finansų, nes ten gali netikėtai sumažėti pinigų. Šio žmogaus komerciniai duomenys yra puikūs. Nesuprantu, ką jis veikia politikoje. Чего он забыл в политике, я, честно, не очень понимаю. Nenusiminkite, Andriau, juk ir fenotipologai klysta. Gal ko nepastebėjo jūsų veide kokio nors šnervių linkio ar skruostikaulių iškilimo bylojančio apie šlovingą ateitį? Pradžiai susitvarkykite su žmona alimentų klausimą. Moliukalai abitūros egzaminus išlaiko, tada jau ir valstybės reikalus galėsite tvarkyti. Pirma vieta. Nepasisekė Kubiliui, kad teko premjero naštą vilkti per krizę. Minė įsiutusių pensininkų, verslininkų, mokesčiais apkrautų menininkų ir nuskriaustų mamyčių keikė Kubilių už diržų veržimosi politiką ir kaltina genocidu. Naktinės mokesčių reformos pasekmės verčia abejoti vyriausybės vadovo, kaip čia pasakius, išmintingumu. O kur dar nepakeliami mokesčiai už šildymą? Ai, gal ir užteks Kubiliui priekaištauti. Pažiūrim, ką apie premjerą pasakys fenotipologas Markas Lučinas. Nagi sakykite, gerbiamas fenotipologai, patinka jums mūsų premjeras? Ką byloja jo išraiškingi veido bruožai? Gal Kubilius jautrus ir švelnus, kaip kokia darželio auklėtoja? Tik ta krizė jį verčia priimti nepopuliarius sprendimus, diržus veržtis ir visą kitą. Что я вам могу сказать? Данный человек, на мой взгляд, если говорить о высоком посту в каком-то государстве, то его пускать туда немножко опасно. Šis žmogus yra pavojingas visuomeniai. Jam negalima leisti užimti aukšto posto. Intelektualus, pedantiškas, lengvai įsižeidžia, hiperseksualus, jausmingas. С такими данными заниматься можно много чем. Но у него есть серьезные особенности. Я бы не мог сказать, что это проблема, это надо живьем видеть и смотреть на поведение. Но это особенности очень серьезные. То есть перед нами почти псих. Мало того, со склонностью к жестокости. Мало того, Šios savybės jį taip stipriai veikia, kad jis yra beveik psichas su polinkiu į žiaurumą. И очень обидчивый, очень ранимый, гиперсексуальный и достаточно чувственный. То есть весь этот набор черт настолько яркий, и он, я боюсь, что настолько бьет ему в голову, знаете, вот как говорится, то при хороших мозгах все равно в голову удар может быть какой-то жидкостью. Поэтому с ним это может происходить запросто. Но данный человек может быть еще и опасен для общества. Почему? С таким характером, а это очень яркий характер, ходить мягкими путями – это не его стиль. Вот в стиле такого человека идти в область реваншизма, в область каких-то гиперрешений. Jis negali eiti lengvu keliu, todėl linkęs būti revanšistu, kad rezultato pasiektų su krauju, su mėsa ir pajustų malonumą.
А для Литвы, я вам прямо скажу, литовцы народ сильный. Вот у него как раз таких силовых данных характера нету. Поэтому ему в Литве живется довольно трудно, причем с детства. Значит, на него все окружение немножко давит. Visą gyvenimą dirba nemėgstamą darbą, todėl nuolat bando pakenkti kitiems. Nagi, padarykime ką nors tokio šiandien, kad rytoj būtų geriau. Gal tas rytojus niekada neateis, bet jis bus atsilošęs. Не факт, что это завтра наступит, но зато сегодня он отыграется. O siaubė košmarė, ką jūs sakote? Tikėsimės nei Kubilius, nei nuožmusis Valentinavičius šios laidos nematys, nes kas žino, kaip gali sureaguoti. Niekam nesakykite, ką porino Lučinas. Tikėsimės gerbiamas fenotipologas suklydo, o mes greitai sulauksime mokesčių mažinimo ir pensijų didinimo reformos. Šiandien tiek, mėlėjai. Tikiuosi, po mūsų laidos pastudijuosite fenotipologiją, kad lengviau gyventi būtų. Tai beje yra rizikinga, nes gali paaiškėti, kad neteisingai pasirinkote partnerį arba kad ne už tą politiką balsavote. Betgi nebūtina gyvenime viskuo aklai tikėti. Prisiminkite, kaip mielai kadaise iš portretų šypsojosi Stalinas arba kokiais bohemiškais ūseliais savo žiaurumą maskavo Hitleris. Žodžiu, būkite budrus. Susitiksime po savaitės. Iki.